这的话有 video 的某个比较来看到嘛，就每年啊，个只都种啊么，但你们呢有circle graph，俺呢 pie chart 的么，这是么我哩都讲就种啊么 circle，俺呢 pie chart graph 的么的，我哩都讲就种啊么，我们不懂你 circle 别的你落的嘛，我哩别种啊 circle 的落。어떤 이 circle 마이 국가니 예고 유드저 한다도 되니 circle 티리 뭐 국가 아니 degree 조아도 마데스모 올레 유 드저 한다가 뭐 온포드니 circle 티리 뭐코니 니 비페파벨리 티 비고디니 180 degree 조가 투마데 그 180 degree 올레 조도 유 쓰던가 온포드니 투메 some of the 티만 아저 따라다니 아니가 360 degree 조가 베도마 어머 ते युद्ध जो हाँ दुई ले मो तो नहीं information to more the base is to quality fitting ये नो गाव कर नो गाव मो उन तो नहीं graph to more the नहीं उन तो नहीं लो थी ताऊ तो नहीं circle बे उन तो नहीं मो तो नहीं circle graph or pie chart बेगा मो pie chart बेगा मो उन तो नहीं information to more the only नंस कुबु graph pie chart to more को only तेकुन तो इले मो उन तो नहीं तो को हाथुमा नहीं नंस ले मो colors तो को number of people ये colors माते number of people सुझा वो prefer ता तो मा आले काचे तो मा color ते नहीं ना आले शिते नहीं ना काचे तो मा तो को बुहांगा मो color माते नहीं blue color को जोंगा blue color तो माते नहीं number of people मनी थित्स ही यो ओले आखिर निशांगा बेदो ओले बुहांगा वा green color तो माते नहीं को यो ओले निशांगा red color तो माते नहीं chu यो ओले निशांगा yellow तो माते नहीं सा यो ओले आखिर का चंगा बेदो information show तो को ये ओले गुहांगा और तनी अज्मा तिमा अज्मा सुझाव ताला तनी सात chu यो ओले जोंगा मो सात chu यो मैं को जो यो ते आलिश color ते का चद मैं तो को ये ओले ओले color मा बुहा जो माते यू पे हाँ जोंगा वा उन पुदुनी ते मा information ते माते pie chart को गाने circle graph को कुनाव भी हुआ नी युते आमुति चा ओली सुस नंगा हुआ नी आशंगा हुआ बने नी तो को नी in fraction को युते ओली सुस नंगा fraction ती चा सुवा तनी अतः से युते आमुति माउ नी in fraction 360 degree telephone nakayanga adani fraction to the moko hodani sats chu yung ko ti hi yu blue color de pasanta sumani nisha sumani on poduni ti hi yu sats chu yung ko chu ni ti hi yu olibanga mo adani sats chu yung ko chu ni ko mani को यू मनी ग्रीन कलर मटे पसंद तंगा साथ चु मगो जो नी छु यू मनी रेड कलर मटे निशंगा साथ चु यू मगो जो सा यू मनी येलो कलर ते मटे क प्रेफर तंगा बेदो बेहंगा तनी तिमाते नी इनफ्रैक्शन को यू लस नंगा तिमाते बति चा चाबु यू ना ना बु ओली यू लफ ना का यंगा ओं पदुन तिमाते नी 18 and 36 जो है तनी 18 into 1 जा 18 मरे नी 18 थी माने बा हो ना 18 into 2 को नी 2 ओले का यंगा मो सात छु मते तिस ही नी नि को बात नी 36 दुला दो हम पुदु नी 1 by 2 उमो फ्रैक्शन को युते सो दिला दो के वा त नी थी मो देखु को मते नी 9 1 जा 9 ओल कुले त नी 9 into 4 जा 36 1 by 4 9 by 6 मदे 1 by 4 and 4 गोली बुगाना ती मदे नी 6 1 जा 6 6 6 जा 36 3 1 जा 3 and then 3 into 12 जा 36 कैवा अतः वो कयों पुदुनी 360 तिपा युते पार चार्ट को नी डिग्री को रिप्रेजेंट ये दाउ पुदुनी डिग्री को मो अन्य डिग्री अन्य ओ पुदुनी उते मो देग 1 by 2
multiply if na 360 degree. Adam put only 1 by 2 1 by 4 into 360 degree. Circle thimoko ni saha chutsu jom put degree jom put ni into if na kaiwa into 360 degree. Thimo take 1 by 12 into 360 degree. Ada ni thimare direct see apala thani ni kaiwa beda ni bifu thani 180 degree kaiwa. Thimo ni 90 degree kaiwa. Thimo ni 6 into 6 is 36 60 degree kaiwa. Thimo ni ani kaiwa beda ni 12 into 3 is 12 into 30 is 360 degree. Although put ni tipani yuteni 180 90 degree 60 degree and 30 degree only way go out. 180 degree ma ni blue color ma te uli kufunanga, green color ma te ni 90 degree, red color ma te ni 60 degree and yellow ma te ni 30 degree ko uli kufunanga wa. On put ni tipani circle nganye per chart tima uli sus le mo. Ada ni mo te ni lolo tima uli sus le. Ada ni timo te ni you exam ko te ni you te this money compass money only just akijana only sunda compass ma judo das ko yute protractor money only ani degree jo money protractor mo ko jo yute chawa do jo ma mo pu do mo ma just only sile ola bi ke ko ni ngani roughly only sido nga wa mo pu do ni de ko yo ti mo de nas blue color ma te ani degree jo ma 180 degree 180 degree ma ni ka langa bi de thim ma circle ma wa thim pu only koi langa mo yure protector ma thi bu behaga mo ma de ni 180 degree pu do ni blue ma ni kai wa tikfa ni ti ma ni blue oli behale mo blue ma ni 180 degree kai wa green ma ni ga wa be ni 90 degree 90 degree ma ni athamutha t ko hule ngani t lo oli khla do ma de ni 90 degree oli jela ma pu do ni thi mo te ni yute green ma 90 degree pu do ni green ma ni 90 degree olive bele mo tibara ni gs nga be ni red ma 60 degree ma ni yude protractor ma ni ani nan ta ni ti juma che ti ma ni ash nga be ni red ma 60 degree ol kai wa mo em ni yellow ma ni ani kai wa yellow ma ni 30 degree ol kai wa on pu do ni ti ma ni yude ash kai wa be ni pie chart timo oli kai wa mo timo de ni pie chart oli banga mo o bu do ni yude tu pie chart ni mo ko jo yude lu mu wa da du ma ni ali nga wa bi de ni blue color ti fu ma de ni chu zama ni ti chu hi yu ma ni blue color ma de pasanta banga mo ada ni green color ma de ni ko yu oli kai nga do to represent hi nga red color ma de ni chu yu ma ni ko nga wa yellow color ma de ni sa yu oda ni sa yu ma ni yu de fraction ko de ni 30 degree ko oli lu du lo pu du ni mo ida to ko ju ti ma ni complete pie chart ma oli kai wa mo pu du ni yu de construct a pie chart oli bu nganye draw a pie chart be ta ni ti mo ko information ti mo ko yu thili oli shantanga be do mo ta ni question nei nebe ge ame gopa balang le ola be ge yute ni na wa thi ma jamu hana do dekho ni information ma thilya gola la be ge tukfa jo yute sum of the total ma de na ha number of people nga nya sha be ge total ma te ya da ni fraction ko ye ta ni cha ko ma de ni total ma tukfa e ji ko bo ola kha na ba jo de ni sa bo su ma ni fraction oli kho fa na nga mo ti ma ni common fraction ma de we bu yu fla de ti ze la do mo mo pu du ni bu yu nebe question ko ju yu te pie chart ti mo de chawa na do jong be ni yu comments ko go su mo yo na nya ko du ile be no mo le ni mi bu ge to fa ti na sa ne thank you